kan riat thau angin tun lai hian China le Japan boruak a chhe maya hei hi abul ber chu China le Taiwan inkar awang ania kan lo riat fo to thin angin Taiwan hi China chuan aram bung khat angin achiara ma se Taiwan chuan China ram kan ni love keima nia ro in rel ran vengat independent ram kan ni anti ve tlata tuna hian Taiwan hi ram tam takin independent ram angin lapom lo ma se ro rel na konga China inrol mi alovin ti hian an ma ni ke in andinga China thun noya om hi an du lova an tum lo bur bokani China chuan amaram anga achal miawa wangin aram ro rel na huang chunga son lu tumin kong rangin ma ala a ma se chu Taiwan hian a du lova arun ve mayang ti hlom khopin China hian a room thai fo thina tharum kan mang ti hi soilang lem lo ma se an che dana ero tharum an man mai rin na hi alianin chutiang anga chemai turang chuan voi tam tak China hi alo khosa to thin heng ani awang hian Japan Prime Minister takai che chuan China in Taiwan aruna ni chuan kan tan po du thlan tur danga omlo sipai chakna man ve mai anga yang hei hi kan himna turani ti zong in thuwa soya chu tuna hian China hian a hoem ema thu pha choya ngai dam dil turin atia ma se takai che ro chuan China la ka thu pha choi hi atum lo hle ni in nalang sia heng awang hian China le Japan inkar po hi a che em ani China le US inkar boruak country a China in Taiwan aruna ni chuan US chuan apui ngal tur thua lo soi fo to thin Japan ngai po US lam tanga ngai an nia US yana tan le turangai ani ma se Japan le China boina Trump alangoi tat maya Japan ril a hai le ani US President Donald Trump pa che dan hi riat thiam a har sa le a Russia le Ukraine boina chungchanga po hei hi Joe Biden a cho chua indona ania ka president ani chuan darkar somti le pali chungin he indona hi ka ti to pang atia ma se hei kumni don anita voin ni thlengin ala ti to play theilowa ma ero ala na sale ti country a president chautira khan Ukraine lampang atan naviawa ma se hunan kaldeu hleka Ukraine ram leilung hausak na te US in achang ve theidon lawani chuan kan tran pui theilowang cheu ti in Ukraine President Zelensky ngai po alo kam khat nek maya kut do chunga ral do ti te in na soya chutiang rang chuan na tak takin na lo tia achang le Russia chu economy tu cheme kani te ati thul in India ngai po Russia tuyal thei an le hi Ukraine indona tipun lun tu ania Russia sumle paya antran puina ani ti in India le China te po reka awawa India la ka tarif za somnga ala a China ero awawa atakin akal pui ta chuang lawa mitam tak chuan China hi kramahian angam lowani te po anti hiala ache dan ngai tua hi chuan ani melvio te poin angai thei ve boka Russia oil tam tak leitung India po za somnga rek na kalpuyen India in USA athil thon lu te tarif sang tak alak saka hei hi Russia oil alei sakwanga tia heti mek la hian Putina India rama aron jin khan US in anram oil ala lei reng thu chiang takin asoi chuak veka chuti chungchuan tuna Trump chuan India laka tarif danglak tumin ma kala ang ti in India avau khan le a hei po India nena insum don ton na an soi ho mek laya in rem na aum lei theilo wangani hetiang vel hi Trumpa kalvel dana ni a riat thiam a harsa a China po hoviau angin alanga Russia oil lei zel chuan rek ani tur thu te asoya ma se atakin akal tlang pui ta chuang lem lova abik takin China le Russia phei chuan USA hi an hlau to lo em maya enga vak kan ngai lo Putina point angai poimo lo zia chu alang reng maya chu tiang thovin
China point US in min khek phut chuan ti in an bung ruwa ate dan thar an siama rare at chung changa a buai ma sa jok chu US an ni vele ta thomai khovel ram tu te ma hi ma ni ke ding tak tak the anom lo US po hian China bung ruwa lak lu amamo a thon chuana na mamo boka chutiang bokin Russia po chutiang atan chuan tu na hian thian tha siam atum mek boka angam zong le ama tilet ngam lo nia a khiata piang te hne na hian Trump po a in vai vung vel mai ni te point angai theiani China le Japan buaina chungchang federal siam azia kan ngai thanga Russia le Ukraine buaina wanga Trumpa'n Europe froi tu te ti dan te le Europe froi tu ten Trump chunga an lom lo awanga an inkar siat thu te indona na sa jok chuak le thut theiani dan te kan ngai thak chun zom don ya ateu ther mange in rin niliam ta Japan le China indo te uzia kha kan refur to in karinga enge thleng han thlir let lokila kar masa khan China chuan Liaoning aircraft carrier fighter jet le indo long rang ba ka Coast Guard long te telin Japan rama Okinawa thliar kar naya kher indo nun chan avazira Japan Defense Ministry puandanin Liaoning atang hian Chinese fighter jet zavel athok chuak indo long po zavel bok antelani Japan tan en liam thei ni bi khek lo le hilom dan khi thai turin fighter jet antir chuak veta a Chinese fighter jet J-15 te chuan Japanese fighter jet J-15J te chu missile la ka tum ni om takin tum ni lai radarin an lo tin ani kha Shenyang J-15 flying shark te hian fire control radar FCR mangin Japanese fighter te hi an lo tin ani fighter pakhat FCR in ka tuma target pakhat a chui bi khi lock on bo te mo single target track STT antiani Japanese fighter J-15J in apai radar warning receiver RWR mangin Japanese pilot te chuan radar manga chui le tin an ni ti an khe theiani khatia FCR manga lok to kha J-15 pilot khan pikal button kha han met jeu se indo achuak ngal nge yang ma se van nei thak takin indo na a thleng lo hlo Japan a thin rim Japanese Prime Minister takai chi chuan China chet dan chu demin thil poilu tuk atia thil trul lo le Japan ti thin rim na laom tak ni en na soibok China chet dan chu ril ru film tak puchungin nget le chak taka an chan le zel tur thua soi mia China ne na an lung oi lo na an thlen thu po asoi Japan rama China palai po kovin an lung oi lo thu an lo hril le ret bok Chinese ho ve thung chuan an training na area a phalna lovin Japanese fighter jet an ron thlok lu ta min ron en thani kha anti Japan hian China in notam po ati chuak masalo nia asoi lain China chuan ati thindan ang bokin a phale vek Japan mai khera sipai nun chan han zirvel po hi China in lulin zia lan na ni China chuan aral thuam le thei na pho langin US in Venezuela aral thuam ro pui manga vauzam atum ang devin Japan chu vauzam atum ve a Japan chu alozam ei silawani China hian UN ate complaining Xi Jinping chuan Trump po phone in nabia anin biang nuwa Trump chuan takai chi chu bengalin in pha niama China ti thin rim lo ram turin alongen to ani ma se Japanese Prime Minister takai chi hi nei chero rum tak mai aram ta na a thei na zong zong lan top chi ania ti mai chi alo ni lo China to na ain pha niam du azong lova athu soi China ti thin rim tu po asut du hek lo hetia a che ta wang hian Japan rama ama du tu an pungtual bok Japanese Defense Minister Shinjiro
koi zumi chu Australian Defence Minister Richard Marles nen Tokyo wa anin mua Japan chuan atru langa China chu a chan let vessel tur thu a soi mia Marles apo hian China chet dan chu la om le en liam mai chi ani lo thu le helai bora muanna aum theinan Japan an tho pui tlat thu a soi Tramare riau mai Japan rama US palai George Glass le US sarkar official then khat chuan China an dem thu an soi ve to ni kha ma se Trump le US sarkar senior official poimo zual chin te chu cheng kol zai pol an soi ang main Japan le China buaina chungchanga an langoi tat mai tun maya Trumpan Japan ato truma takai chi inen anin po zia te ngai to chuan takai chi hian Trump ne na tangin kan omalom ti dan kan ngai to ang tia thamuan na tal chu abei sei ve ni ma se China chai kol lo turin alo ti lau si Japan a hil hai hle mai Trump le a senior official te an ngoi tlat chan hi US le China te inkara tretuar a omek wang ni berina lang in sum don ton na lama in rem na nei tumin nakum Aprila Trump hian China tlo atuma nakum chung hian Trump le Xi Jinping chu voi thum voi level in mu antum don ni in US Treasury Secretary Scott Bessent chuan a soi si point US atlo ve don ni in na soi bok hemi ma hi chu Trump hian China ti thin rim hlavin a in sum ri ni in alang Japan le South Korea ngai a tha theilo hilom danan thirin Japan huai tu te om anuam theilo South Korea sarkar po Trump ngoi tlatawang hian an ngai a thalo viau bok kan hriat angin US hian Japan le South Korea hi security umbrella nuaya North Korea le China lakatangin pui ain tiamani Japan phei chu US pona US sipai om tam na bernin singa chuang fe anom thu kan soi to kha South Korea a hian sing thum don anom bok Japan le South Korea te hian Trump le Europe inkar po an het hiam ve veka Russia du dan anga Ukraine chu om tirin Taiwan po China du dan anga om tirin achet an hlawani Japan hi US a thui tak ain ngat ti kan hria chutiang boken South Korea po US a ain ngat thui hle engemo buaina omse Japan chan ang tho hi South Korea point achang mai thei Japan le South Korea tinuam lo tu Europe thil theng tun naya Trump chuan Europe chu taniam mek le Washington ta na tangkai na nei nep tial tur angin achua le a European Council President Antonio Costa le Germany sarkar te chuan US hi soi selin an ngai dana ni lo viau Trump sarkar chuan phek som thum pathuma cha National Security Strategy ati chuaka heta hian US chuan Europe chu a soi sel na hle Europe chu ramdanga tanga pem lut dang theilo le chimral la oma ommek ani thu tarlanani US hian Europe himna tura athlop na security umbrella po atul chuan asut thre don lo ni in arin theani Russia in hybrid warfare mangin Europe ramte ates chomek zela indo tak onta se Trump hian Europe hi athopangem ti zona a omle mek Europe ram tam tak chuan an ring tachia alawani US strategy document atanga alandanin US hian Russia nen anin lai chin na siam thadadu heiwang hi ani theyangem Ukraine peace plan khan Russia adu sakviau Ukraine peace plan hi Europe ram tam tak chuan Ukraine chu chan chhejok chan tira Russia ti lom tumna an ngai ber heiwang hian ti danglam ani chho tameka Ukraine le Europe ram te du dan te po tel nin a chip chiare ro puan alani lo in biak na akal me kani
heti lai hian US strategy document hi Russia chuan tha ativiau thung Antonio Costa chuan herot na hi affair lova remna dai rei omna tur ni lovin indona ti top tumna satia le US in Russia ne na anin lai chin na siam that tumna mai chawani ati Russia nen hian in rem taka kan du vek ma se kan himna ti der thong tu ani miau chuan engtin nge kan in rem thei te lulang ati zuyani tlangkom na mani lok khan eiruk na wanga ming chemek FIFA chuan Nobel Peace Prize adon lo aya ti ni om takin kum ina tanga an lo man siam thar FIFA Peace Prize chu Trump an hlan hello mana peace ti atel hian Trump atilom le social media le internet vela hello man le adong tu lui so tak tak po antam kher mai Fox News in Trump an kom kha kan lo en furbok ome Japan le China buaina chungchanga China chu US chiana niem ti an zota Trump chuan kan thopui ram tam takte po hi kan thian an ni kher hleinem China hian min hle ple maya ma se China ai ma in sum don na lama kan thopui ram te hian min hlep na sa jok ati Trumpa transactional diplomacy khovelin amumek zel Trump hian Japan chu amamo engpo ti saktur angin ain soikhania tuna China in luling le thik thu chialaka Japan hian US amamo indo tur kher ni lovin China khapdaya engemoti tur zokin US inrol hi Japanin amamo ani US hi athurwal puiram te tan mamo huna puituatan rin ngam ani chia lo ti alang China po athurwal puite tan US ang thawin in nga na tlak ani chuang lo heng awang te hian khovel ram chak lo de uzok te chu ram thil ti thei te thu nuaya kun reng lova mani ke adinga mani puala ral thuam siam chu ale nei le invent thei te tumin an lakal na satial tial tame kani Japan po hi US in athope mo thop loemo China in ati masak chuan an Prime Minister Soyang Khian arilet ve thakin arin omani thalaka kan mu hi Chinese fighter J-15 hi Russia fighter Sukhoi 33 reverse engineering atanga siamania F-15J hi US phalna a Japan siam ani ve thungani Russia le Ukraine buaina po alakal mek zela tuna hian in biak na tekal chome ka Trumpa'n aruaman remna siamna turata na ruaman na siam te chu Europe ram te chuan Russia ta na thalu tuka tin keini Europe ram ta na thil la om thei ani ba ka Ukraine tan nge po a la om thei ani ti in an du lo hle ni kha hetiang ani mek lai hian Europe ram ro pui pathum te chu Ukraine lama an tang ti an soyani thotan December ni riatta London khopuya French President Emmanuel Macron German Chancellor Friedrich Merz UK Prime Minister Sir Keir Starmer le Ukraine President Zelensky te in mukhom chu an lungrual le a Donald Trumpan Russia le Ukraine in rem na tura rotna siama Russia chan thalu tuka arwa manchung chang an soi hova Trump hian Russia ai o tele Ukraine mi te ngei point tha anti line Zelensky hian kharot na khat chiar po ala chiar chuak lova thalo ati chu adem thu a soi fo wangin engtia malak tur nge ti in heng Europe mi poimo tak tak te hi anin mukhomani Zelensky chuan Ukraine chuan US le Europe ram te puina amamo tak zeta an puina tel lo chuan kumthar March le April thavela chuan Ukraine tan chuan har satna na men lo atheng donani ati UK Prime Minister Sir Keir Starmer chuan hein rem na tura hian Ukraine himsel na ngai tu atel hi angai tak zeta chuti lo chuan Russia hian arun le mai a hla omani tuna hian din mun khir taka kan ding meka
inka ti top tur chuan inka hai puitling in do to lo na tura in rem na ngai ani eng poni se ke ni hi chu Ukraine lama kan tang tata in rem nge tu hian Ukraine hi kan normia don lawani atiani Zelensky chu lawin rol le in kan maba ka hian tran rual na hi apoi mo tak zeta Ukraine le Europe ramte tran rual hi angai em a Ukraine le US tran rual hi angaya chuti rual chuan Europe ramte tel lo chuan kan hlo tling don lova US tel lo chuan kan hlo tling don bok hek lo tuna hian ram chan tura in sem chung chang hi kan in rem na ta na har sat na lian berani atibok German Chancellor Friedrich Merz chuan Ukraine ram din thar le tur chuan lungrual taka Ukraine kan tran pui hi angaya Ukraine lama hian kan tang theva Ukraine achiat chuan keini po hi kan him don lo ti kan ria US in rem na tur point asiam then khat te hi atha tok lo ti kan hre theva chu wanga heta local khom hi kan ni reng ani ati French President Emmanuel Macron chuan Ukraine tran tu te hian ti thei tam tak kan neya Ukraine hi ral thuamin kan pui theya Russia hi economic lama kan rek thei bokani ati heng Europe ram mi poimo te hian US Secretary Strategy thar makber pakhat chu Kremlin ne na thian tha a anin siam hi ani antia Europe ram ten Russia sum an ren sak freeze man dan tur po an soi ho an meeting zo nuwa hian Zelensky chu Brussels sa akal ngala NATO Secretary General Mark Rutte le EU ram hruai tu te amudon ani kar kalta chung ringot khan Russia chuan drone sang khat zaruk guided bomb sang khat zani le missile somsari in Ukraine hi bomani heti chung hian Ukraine chuan Christmas urlok na an neya an ram chana rammu telama an tranzia an tilangani professional musician te point an sipai te tan concert ten neyani tin an ramle ramdang music te an playa Russian music ero chu an play mia lo thungani Russia le Ukraine buaina US President Donald Trump an chin fel atum dan konga atan rual pui Europe ram dang ten an pom pui theilo awang hian US President Donald Trump hi atong na khop maya hei hi Europe ram dang te hian an ngai theilo hle ti achianga he thilawang hian Europe ram dang ho tele US inkar bo ruak po hi a chhezwal lawang ti po soi thei ani lawani US President Donald Trump chuan Ukraine chu Russia ne na anin do na ne ani awangin a in phalzawa Russia lung oina tura thil pek po anei angai concession asia mangai ti in na soyani US President chuan Volodymyr Zelensky chu bola achuanga thilom dan hi apom tran angai donani atia ichak lo huna chuan du thlan turi nei lowang tuna hian achak lo awangin ti in Political interview asoi heti hian asoi bel boka ani President Vladimir Putin hian Zelensky hi aza lova Zelensky hi adu lo anin hotak zetani buaina pakhat chu anin holutuk khini anin hotak zetani ihria em tin antan chuan in rem na siam tumle siam chu ahar sa leang thildang tam tak ain ahar sa zokani atibok ama in US President Donald Trump chuan Zelensky an Russia du sakna tur Russia thilphut apom du lawa wangin remna thuthlung siam tura na son na chu ti khotlai ani tia apu nu loka ti hiana soile ni German tabloid bill tinakom na Trump chuan a ekhi a inzom kho mangaya kan rem ruat na hi apum tanangaya ni ati hemi ma hian Trump chuan Europe ram hruai tu te chu an chaklo hle ni ti in alo soi to a Washington a US ran rual pui ram nai ber te a be na tongkam mak tak mai a chak chua chuan France emo Germany emo ang ram te chu Ukraine Indona ti top tura thutluk na siam theilowa apu ani heti lai hian Zelensky chuan pop Leo in
a thop na chu alom hle ani President Volodymyr Zelensky chuan Castel Gandolfo a papal chen na ina anin mu khom nuwa pop lioin Ukraine a thop na lom thua soyani rem na siam tura US nena diplomatic malak na chungchang pop nena ka riat tira malak zen dan tur le Russia in kan fa te an ru bo te ruai kir le tumna konga Vaticanin palai na akal pui dan tur kan soi howani ti in tholeni khan exa azia kani Political nen anin biak na US President chuan Europe ram chemek France le Germany te chuan an rama ramdang mi pem lut te chu an thunun theilowani Ukraine indona ti top tumin ma an la theilo ni in a soibok Europe ram huai tu te chungchang soin an chaklo hleng ka ria ma se hetiang taka politics diklo taka kalpui hi an du ni in ka hebok an ti tur an hello ni in ka ria European ti tur an hello atibokani Ukraine tranpuinan Russian asset an ren pound billion za hu zet chu pechuak tura in rem na siam ani thuai be sayani Kirstar marle tangrual ramten London a in biak na an nei nuwa Ukraine mi puita tranpuinan Europa Russian thil nei an ren pound billion za hu zet atam chu pek chuatir tura in rem na siam chu nirei vaklova athen mai arin thu UK Prime Minister Kirstar mar chuan a soyani Prime Minister chuan Ukraine malam hun chungchanga in biak na chu critical stage atheng to ti soin European huai tu te chuan Vladimir Putina chunga norna ti punangai ti anpom ni ina soi to angin Kirstar mar hian tholeni khan number 10 Downing Street French President Emmanuel Macron Ukraine President Volodymyr Zelensky le German Chancellor Friedrich Merz te akoma Zelensky chuan Europe le American thlop na tel lo chuan Kiev hi a enkol theilo ti in an puina amamo tak zet thua soyani German Chancellor Friedrich Merz chuan Europe chuan United States chunga a in nga na ati tlemanga yani atia German Chancellor Friedrich Merz hian President Donald Trump administration in strategy paper European civilizational eraser amma chon thu apuan chu changin Europe khomwal pui chuan US chunga anin nga na ati tlemanga yani ati German Simlam State Rhineland Pulse atlo na Friedrich Merz chuan thuthar the dar tu te akoma a then chu riat thiam theiania a then chu European thirna tang chuan kan pom theilo thilani ati tuna chuan American te hian Europa democracy luchemek chanchua andu lo ti kamua chanchua anga yani chuan chu keima ni chawin kan tiang ati hei hian kan security tho ho na enge omzia anei ti zona an zo chu zona poi mo berani ti achianga Europa chuan keini kan oma chu wangin Germany ya po hian security policy lama US atanga zalen zo kan ni angai ti kangai danani atibok Europa US enroll thu klutuk chu adu lova US laka inthiar film deuh adu hleni inalang Russia chuan thotan nia UN Security Council meeting neina Europe chu Ukraine boina chingfel tura thunei tu berni tuma apu ani Ukraine ai o chuan he pol ma athua soina ram rang te chu malaturin angena kantana lungai na tuar theilo chu lat taka buaina chuak ayanep zok anga ngai sak kanni ati analyst te chuan European Trump hi anno chua anga yani Ukraine indona atop theinan Putina ne theina thunei na aneya ammananga yani Ukraine hian Russia le American te du dan ang taka rotna apom chan tura omlova chu chuan ram chunga remna athen don lo a chan chu US in engtin nge na kin zela thil du omlo thengle thei ati to pang ti chungchanga chan na a omlo dik tak chuan tuna hian White House in Europe ram huai tu te hi an chak lo ti US President asoya hei hi nolin European ma an ruai a hunani ti hi an ngai danani
President Volodymyr Zelensky chuan thole ni khan Roma Italian Prime Minister Giorgia Meloni akoma thu thar the dar tu te hna rem na zonga inbiak na hruai tu hi aring ti asoya Zelensky chuan rem na thu thlung siam tura inbiak na nei chun zom zelania Russia in indona ti top a in peile in peilova engkim a in ngatani in rem tura ruwa man na siam to kan en non le revised proposal chu US a thon thuai ani tur thua soibok American nena trangkopin malak na thei te chu a thei ang ati tura rang takarwa man na siam kan be se ani ati Kilstar marchuan Russia nena rem na siam tura malak na kal zela Ukraine chu mual pho taka in rem na siam tura nor ani lo na na mini summit an nei nu dar kar som hi le pali chia aliam nuwa Foreign Secretary chuan cyber attack le disinformation kalpui mek chu Vladimir Putinan indona matonga tana amman thar ani thua soya kupari hian UK le Europe tana ahla omzual sel thu soyin Europe ram puma hian hybrid threat physical atanga cyber thlengin national infrastructure poimo tak tak te ti chaklo na tur kan du dan ti che thei tur le kan democracia inrol tura ruwa manania hei hi ramdang state thalo hlok na tur ani vekti kan mudon chawani ati ve bokani an thukal dan en hian US le Europe ramdang ho te hi anin ngir ngau na tual don ni te po in alanga Russia le Ukraine indona hian indona nasazok le lian zok a ring chuak lawang ti po soi thei ani talawani runa hian Zelensky an asoi ang khan Russia le Trump du dana in rem na tur an duan tia an soi mai an siam that le chu US kuta po pek thei turin a to ti asoya hei hi US le Russia hian eng angin nge angayang khriat alani lova tin hei hi eng angin nge an siam ti po khriat alani lo he thil hian thil thui tak a hril don ti achianga hei hi Russia hian apom lo ani chuan indo turin kanin pe reng ti in Vladimir Putina hian alo soi to a tin Europe point indo na hi an tran ani chuan Russia chu an ba ni dolet turin a in pe ti in alo soi to boka indo hi ala zuam hle ni in alanga Ukraine mai ni lovin Europe tangrual ram do po a hre lo ni in a thu soya tang hian a hriat theya tuna Ukraine tangrual pui ram dang ho Europe ram ho te la hian indo na hi akal zel don ani point Russia dolet tura Ukraine lama an tran tlat tur thuan soi ve bok nen in rem na hi a thei lovani chuan indo na zau zok le lian zok hi a chuak lovang ti a soi thei lovani